So kule phathi sesizoqeda ukwenza indlu yethu. Into esoyenza uzohamba uye la ku-edit, uye ku-preferences, and then uze la ku-add-ons, and then busiyasearcha lapha usearche node, NODE, uselecte, and then busuya ku-system. La uzofica kuklikhwe unani, kumele upresse le second option. Ama-computer ethu awafani yabo, anama-systems ahlukahlukene, but isikhathi esiningi if une-graphics card uzoyiselecta, ya ulokhu, but make sure ukuthi uklikhile la kuze mawurenda kuzoba fast i-system yakho. Okay, ngiphume lapho bese ngiza la ezansi, ngenyusa la kancane, zoom in la, and then so la ku-blender mawubuka la ekhoneni, lana nje ekhoneni lazo zonke lezi zinto lezi uyakwazi ukuklikha khona ushintshe yonke lento le. So mengeza kuleli khona ekhoneni la ngiklikhe la, ngiyakwazi ukushintsha lento mhlawumbe ngiselecte lapha outliner, yabo sekuyafana nangala. Mengiklikha lapha ekhoneni ngiselecta u-3D viewport, isini yami esingala le ngiyenzayo yabo. So ngizoklikha ngibuyele ku-outliner, ngala ngiklikhe ngibuyele ku-3D viewport. Okay, so lana-ke i-timeline le asikafiki kuyo kwamanje. So klikha la, sizo-selecta u-shader editor. So lo shader editor uyafana nalento yama-material ebesiyiklikha ngala materials la ezansi. Uthe ngehlisile, uthi nginyuse materials. So mengiselecta indlu yami ngine-wall le, mengipress i-door, yabona kulokhala. Mengipress i-window frame, nawo lokhala. So ngiyakwazi ukushintsha even la noma ngikushintshe la. So lana i-shade editor iyona ekuvumela kahle ukuthi ngipress u-N ukususa le nto leya, press u-N. So iyona ekuvumela kahle ukuthi ukwazi ukuthwikha ama-colors akho, yebo leyo nto leyo. So njengamanje isini yami la nginabo khala, nginakho konke, but ayilayithiwe, idinga ukufaka i-light kuze ngizokwazi ukuyirenda, yebo leyo nto leyo. So if ubuka lana la phezulu nakho kulezi zinto eziwu-3, ekuqaleni ngakathi siqala ukwenza ivideo besila, siklikhe la u-X-ray, sucime X-ray lo bengithi ukuvumela ukwazi ukubona izinto ey'ngale, yabo kade siwusebenzisa. So sucimo, so siqala ukwenza indlu yethu beku-grey kanje, and then sase siklikha lapha nendawo, seza la, and then sase kungathi sikwazi ukuthi sibone ama-colors ethu. So manje sesizoza kuleyo ukugcina-ke le. So but angifuni ukuyenza ngala, lana ngizoyishiya kupha nendawo, ngizoza ngala, ngizodonsa nje ngithi ukunweba kancane until izivele, bese ngiyayiklikha, bese ngibuyisele emuva-ke futhi, yabo. Mawune-mouse uyakwazi ukuscrolla ukuyiveza le part engala, kuba lula kanjalo. So uyabona la ukuthi umhlaba wethu awuna light, kumnyama nje. Into ekhanyayo njengamanje ukuze sibone ikhala, if uza ngala nakho la khona ulokhu ku-material la khona ocishe kufane nakho kubhale u-world. So la kune-strength, mengi-increase le strength lesi, yabo kuya-increase la i-light yomhlaba wami. Mengi-decrease all the way to 0 kuba mnyama, yabo. So ngizoklikha, ngipress u-1, ngibuyisele njengoba kade kunjalo. Okay, so lana ngifuna sizokwenza i-sky lapha ngemuva ukuthi sibe blue. I-sky sethu sizoba blue, and then sifade kancane singathi siba mhlophe kuye kwi-horizon, yabo leyo nto leyo. Yeah, asiboni lutho vele khona ngemuva, but nje kuzoba i-sky kuphela, kunenkinga. Lana ngoba mesiselecta ama-objects ethu, siyabona imbala of each object esiselectayo iyavela la. Sifuna-ke thina umbala we-sky ngemuva, not umbala walama-objects lo. So uzoza la ku-object, ushintshe u-object, uselecte u-world, nakho-ke. So now strength lo kade siwubona ngale, mesu increaser uya-increaser, mesu decreaser uya-decreaser. Sifake u-1, mawushintsha ukhala wenza u-blue kuba blue, wenza u-green kuba green, Control Z, yeah, until uzobuyele emuva, yeah, Control Z. Lento kade siyivula lapha edit preferences,
add-ons, node wrangler. Le ntathi siyivula isivumela ukuthi qala asithi shift, press shift ungawudedeli bese upress A, and then lapha kuno search khona klikha khona bese ubhala gradient. So gradient texture loya uzothatha wona uzowufaka la kukhala, uzowudonsa nje, uyawudonsa nje ufake kukhala. Khona izinto esizoyi-add ngala ezivumela ukuthi sikwazi ukushintsha leya gradient leya ihambe kanje instead okube yehla kanje. So lezo zinto lezo ukuthi ukuba si-add one by one, so klikha gradient bese sipressa ucontrol, singawudedeli bese sipressa u-T. Nakho lezi zinto ezozivumela. So lento le uma uthi upress ucontrol upressa no-T ukuze kuvele lezi zinto lezi ayenzeki leya add-on kuma preferences le ungayivulile la, ungayivulile kaso. So sesi-edile into sizoza la ku-rotate, sizo-rotator sithi -90, and then sizo-rotator sithi -90, and then so lukhunga la i-location yaleya gradient so isebenza lana nayo. So location u-Y awusebenzi, sithi zame u-X yabo yasebenza, so asubeke laphana ku-0.1 ukuthi ube lapha. And then la ngaphambi kwe-gradient, i-gradient sort of okhala about 2 abahlangana in between kanje, so iyona leyo ke i-gradient. But sifuna ukontrola labo khala laba ke ukuthi bebe blue, lo mhlawumbe ube light kancane yabo. So into soyenza selecta lo uthi umusa phambili noma uselect eceleni ubusedonsa create ke i-box ezoba selecta bobabili ubaxhelisa kancane. Then uzopressa u-shift, no A, uthi search, usearche color, then uselect color ramp bese uyakudonsa nje uselana lo line lo mawuba mhlophe bese uthi left click, and then la okumnyama khona uzoklikha ngala bese uklikha kulesi space esi-dark usinyuse bese kulombala ku-blue use ku-blue, and then bese kuthi lo uselect u-white mhlambe ku-blue kancane nothi kakhulu kancane, and then mawusondeza u-blue uthi kanje yabo uyezansi, mawuthatha u-white udonsa uthi kanje i-sky set siba kanje ya, uyakwazi ukwaswapha labo khala, uthathe lo umbuyise ngala lo ebengaphezulu, then musondeza kuba kanje yabo. But then ke sifuna lo ebengala, lo ebengala, and then bese sisondeza lo kancane nje uphansi kakhulu, kodwa sengathi singamnyusa nje kancane, sothi 0.13 ethi unyuka kancane, mhlawumbe lo simqhelisa kancane, just kancane. Ukhala wethu la angiwuthandi, ngizowusa ku-blue ngithi kanje, and then sesizophinda futhi sithi press u-shift upressa u-A bese uselecta u-light, sesizo-adda i-sun, ilanga leli, click ilanga lakho bese uyalinyusa ngala. Njengamanje libheke phansi la kule section engala, siqale lapha phezulu siklikhe u-render wenze sure ukuthi la phezulu u-Eevee akona cycle yabo. Eevee i-render engine lenza ukuthi kube faster if u-render u-Eevee. Sibuyele ku-light, i-light yakhe selectiwe, click i-light, i-strength iselanga lakho if usinyusa kuyaqala khanya kakhulu, if usinciphisa, if usinyusa, it's because sesi-edele lilanga leli langa lethu likhanya straight directly liyaphansi. So if upress u-1 or uya ku-front view bese uthi rotate, uyali-rotator kanje, or else uselecte u-rotate, uli-rotate kanje lize eceleni bese uya ku-view, viewpoint top,
naku top ubusiya rotate kancane ukuthi isithunzi sakho seziphambili. Looking nice. But lami ke ligqame kakhulu, so sengathi ngingalinciphisa just kancane strength salo. Yabo uzobona nje okufila right kuwena, but ngilibeke ku 2.78 lami. Yabo ushadow uyawudinga ukuthi ube khona. So njengamanje sesi-edile ilento le, isky sethu say-edda ilight yethu. Sesizo animator ke manje ikhamera yethu, ikhamera ukuthi isuke la iye phambili kancane, just nje isikhashana, iye phambili kancane, just nje a brief intro kwi-animation yabo, just a brief intro. So qala sibuyele ngala ku solid view, singamshilo ku rendered because lokhu kuthatha more computer power, and then save, and then so buya la ezansi sizoklikha la ekhoneni sibuyele ku timeline nanku la, and then bese siyehlisa kancane. Okay, so i-cursor yethu isela isengala, press u-N siye ku view, isalapha makuthi kuwena let's say sifaka u0 la ku-x, isilaphana noma ikwenye indawo, klikha la ufake o000, and then bese uyayiphusha ngo-x uyiseceleni, uyiphushe uyiseceleni, uthi save, bese upressa u-N ukususa lokhu, bese upressa u-shift no-A u-add ini i-cube, bese ke uthi view frame selected. So le i-timeline yethu. So kule timeline le la sino play forward, play backward, sigcina ku timeline kanjalo nje, but masithi play ayikho into eyenzekayo yabo. Sipause, uzopressa leli button leli ngala egcineni ethi jump to endpoint, izobuyela la. Okay, so ku blender ke pressa u-N, upressa u-items, ngoba kukanjeyana lapha kusho ukuthi lento leli bhokisa alinawo ama keyframes. So if upressa u-I, yabo kuyashintsha yonke le nto leyana, iyashintsha ibe uloya khala, okusho ukuthi sekune keyframe. Enye into oyinotisayo ukuthi la ezansi sekunale nto leya kade ingekho, asithi control Z until ngabe bikho. So sibuyele la ezansi ayikho le nto leya, so siye kwi frame lapha bese sipressa u-I, yabo. So sesi-add i-keyframe laphana. So iframe yokuqala leyana, and then kwi-timeline i-timeline esiqala ku frame 1 i-enda ku 250, normally ku blender bayisithe kanjalo. So thina eyethu so i-enda kubani, asi-ende ku 40, type uthi 40, so igcina la. So lana uklikha nje umidli mouse, useka left and right, ukuzuma uzuma ngehwili mouse. If ungenayo press control, ubusu pressa umidli mouse futhi. If ungazumi mouse yakho, control imidli mouse, and then izozuma ke. So ya kwi frame yokugcina, mase ya kwi frame yokugcina lona akasekho phuzu but usehlaza, yayibona lento leyo. So okusho ukuthi lokhu kusho ukuthi lo ngobe gray njengamanje, okusho ukuthi ayikho keyframe efakiwe eqondene naye, just nje take it in as it is, ayikho keyframe eqondene naye. Lo ngobe green okusho ukuthi khona i-keyframe efakiwe kuyena but ayikho la esikhona kwi-timeline njengamanje. Ikhona lapha eqaleni kwe-timeline, sambisile lento eblue, sayidonsa, sayipressa laphana yeza egcineni kwe-timeline. So kukhona i-keyframe somewhere ngoba ugreen but ayikho la. So mesithi press u-I la, okusho ukuthi isikhona i-keyframe la cause usushintshile lo mbala, yayibona lento leyo. Mawubuka kwi-timeline la kunolayini olombala lo ohamba straight uye ngale, lo layini lo usho ukuthi ena kukhona i-keyframe le kade si-add ku-timeline but ayikho i-animation ekhona.
asenze nje asithi Control Z sibuyele ukuthi kube green lapha, uthi zoom out, bese uthatha leli bhokisi leli uyahlehlisa, ulihlehlise lize la, bese upressa u-I. Yabo njengamanje sekulombala lo okusho ukuthi kune keyframe efakiwe la, but awusekho lo layini because lama frame o2 awafani. Le frame ibhokisi lapha emumva, le iframe ibhokisi lise phambili. So if sibuyele emumva siklikha la bese sithi play, yabo sesine animation. So ngoba ke yabo konke lapha nendawo ku green is because akho ama keyframe, but if sigcineni seku orange ngenxa ukuthi ne keyframe. Ngoba ke u-orange ela kwi-location okusho ukuthi ama-keyframe angene kuyo yonke location. La kwi-rotation nakhona umbala ofanayo okusho ukuthi khona ama-keyframe. Kodwa ayikho i-keyframe esiyifakile ye-rotation. I-scale indaba efanayo. Akhona ama-keyframe ku-scale kodwa ayikho i-keyframe thina esiyifakile ukuthi ibe kwi-scale. So sesonze njani manje? La kwi-frame yokugcina uzoselecta, urotate leli bhokisi leli, ubambe nje la ublue, urotate, yabo uzethi lapha uyarotate uku-minus whichever number ozoma kuyona, bese upressa u-I, yabo lento le, bese upressa la ubuyele emumva, then bese uthi play, yabo liya-rotate because there is something esiyifakile maqondana nani no rotate. Urotate uyahamba uze sesimrotate-sisile. Okay, klikha la sibuyele emumva siku frame 1. Iscale sethu lesi sesoza la sithi press S, sisinyuse iscale, sisinyuse sibe sikhulu, yabo. Frame 1 lo okusho uthena khona lo ngoba engafana lo kusho ukuthi khona into esishintshiwe ku scale la, but asikayifaki keyframe. So mase sifake u-I sekune keyframe. Into esiyenzile ku scale siyenze kule frame le, but akaze siyenze ngala. Okusho ukuthi mase sithi play, into enzakalayo ukuthi iscale sethu ku frame 1 sesinyusile saba sikhulu, but ku frame 1 akaze sirotate-ise, that's why ku 0. Ku frame 1 futhi i-location yethu because ayikho lapha e-center, ukubi lapha e-center leli bhokisi bekuzoba u-00 yonke indawo, but ngenxa yokuthi simovile over X ibhokisi lethu luqala la, so that's why la kunaleya number, ne? And then sasisaya ku frame yokugcina. Ku frame yokugcina sikwenzile iscale sifakile i-keyframe, yes, but akaze siscale akaze sifake keyframe sascale ibhokisi selinga la. So iscale sethu siku default 1. Into esenzile kodwa ibhokisi melifika la sa rotate, that's why kunaleya number, yabo lonto leyo, sa rotate. Lapha phezulu sine location okusho ukuthi le location elaphana 109.67 mhlawumbe ehlukile kuwena. Mangibuyela ngala i-location ubani u89, mangiya phambili ehlukile, okusho uthena u-location nawo ngoba ewulombala une keyframe, but ngoba izinamba zingafani from la to lana, okusho ukuthi khona into esiyenzile ngale location. So that's why mesithi play sibona yonke lento le. Uyayizwa le nto na? That's just a basic. Ungalokhu udlala ngayo. Okunye uma uthanda ongakwenza ungakwe keyframe yokugcina, uselect umove la u-X lo kade simlokhungile, but u-Y no Z we location banjani wona, u-Y no Z banjani bayilombala lo, okusho ukuthi banama keyframe kodwa waze senze lutho ngoba u0. So u-Z sisomgrabha simuse phezulu, u-Y simgrabhe simuse le, sebeyashintsha baba omunye umbala. Umbala osho ukuthini na? Umbala osho ukuthi kunama keyframe la, but khona into esiyenziwe, but asikayifake keyframe yale change esiyenza manje, asikayifake keyframe yale change esiyenza manje. So mesingashiya kanje la sizothi play, i-cube yethu izo roll iye la esigcinise khona. Size la egcineni siqale phansi
sinyuse sisele. Ngoba kunje bese sipressa u-I. Ngoba sesimpressile u-I, sesubuyele emuva manje. Mase siplay, ibhokisi lethu seliya lapha ya ekade silidonsela khona yabo. So mesihambisa la kancane uyabona u-Y useyashintsha cause udonsela le bhokisi, u-Z uyashintsha because ulisa phezulu. So u-Y ulisa phezulu, u-X ulisa phambili, u-Z ulisa le. Into kanjalo, yeah. But yabo into eyenzakalayo ukuthi yini? Ibhokisi lethu lokhu rotator because kade silifakile ulukhungu rotate wethu ngakathi ibhokisi liza la. So ngenxa ukuthi sesishintshe i-location esathi lokho ngeke kushintshe i-rotation unless thina seze siyishintshe. So that's just i-basic ye-animation cause sizo-animate i-camera. So kuleli bhokisi sizopressa u-X, sithi delete. Sibuye size ngala, sipresse u-camera, asiye nje ku-top view, camera viewpoint, top. So i-camera yethu la, so klikha la, size la eqaleni, size ku-items lana, uyabona ukuthi lana umbala wethu u-grayed out, okusho ukuthi ayikho i-keyframe esiyifakile. Yayizwa leyo nto. And then thina sesopressa u-I u-inserta i-keyframe kwi-camera yethu cause yini i-camera esiyiselectile. And then siye kwi-frame yokugcina ngci. Ube careful-ke uyihambise just zoom out la qala i-camera ifile kahle. Yeah, igcwale kahle. Then lana usuzo selecta lo, uyise kancane i-camera phambili, just kancane. Uselecte lo, uyise just nje ukuthi indlu ibe phana nendawo, yabo? Mhlambe sizume in futhi kancane phambili. Siphinde sibuyise indlu ibe phana nendawo. So mesibuka ngalana ku-green okusho ukuthi there is a keyframe but ayikho maqondana la esikhona, but there is a keyframe. La ngoba kune keyframe sekuyilo yambala okusho ukuthi there is a change that we made ku-X axis na ku-Y cause i-camera yethu sidonsele yaphambili yaye eceleni. So okushodayo manje ukuthi sipress u-I ukuze le into ekade siyenza la ibe locked. And then sizopressa u-I. Mase simpressile u-I, then usezoba-ke ilombala lo. So mase siye eqaleni sithi play. Yabo i-camera yethu siyaphambili, isondela kuphi? Isondela kwindlu yethu. Nansi-ke enye into ke yeke. Lento le yama keyframes la ezansi uyakwazi ukuyiklikha, uyidonse uyise emuva or uyise phambili. So uma uyise emuva wenza ukuthi from uma ublend udlala usuka la uza la usheshe ufike la, yabo buka ispeed. Versus mengidonsa ngitsa la nginweba ispace between wona, so izoba slower, yabo. So mengiyithi ngiyiletha la, yabo yashesha camera yami because animation yami igcina kule keyframe, ngalana ngeke isamuva because akusekho keyframe. So leya nto leya iyona eholda information yezinto esishintshile lapha ya. So into soyenza so thatha lo simbuyisele emuva sizombeka la, then singipressa u-space bar or else ungapressa la uthi play nje. If ngibona ngathi ngathi shesha kakhulu i-camera yami ukuya phambili, ngizo increase ispace futhi, increase kancane, maybe ngibeke ku-60. Kodwa ke animation yami ilana ngiseqala bani frame 1 igcina ku frame bani ku frame 40. Just because sengihlehlise lo ngamusa ku-60 doesn't mean lo uzodlala animation izifike ku-60. Uzogcina lana engispecify khona ukuthi animation yami izogcina khona. So ngibuyele eqaleni, play futhi. So into engayenza ukuhlehlisa even more, mhlawumbe ngibeke lapha ku70 makuthi angisawuboni, zooma out ngesondo le mouse noma upress ucontrol bese upress middle click then uzolokhunga. Ngingayidonsa ngiyibeke ku90 bese ngithi play. Yabo ukuthi ihamba kancane i-camera yami just because lo yalokhu ngimhlehlisa ngumusa kude. Lokhu ngimhlehlisa ngumusa kude. Okay, let's say ke ngifuna ukuyibuyisa ngiyibeke la ku54. Ngithi play,
ngithi play. Yabo iyashesha kancane. Let's say ngiyasithanda lesi speed but ngifuna iqale kancane camera yami increase ispeed bese ihlala kahle la, ingaveli nje ifike ngathi bisa expect siye phambili. So ngizoza la ku frame 40. Yabo ku frame 40 asina keyframe, ngizopressa u-I. Sesine keyframe lapha ya. Ngiselect eceleni bese ngiselecta i-keyframe le kade sinayo vele bese ngipressa u-X, delete keyframe, isizo delete-eka just like sidelete yonke into nje. Ngifake i-keyframe lana, i-keyframe la ngiyifakela ukuthi lo ngizomdelete. If bengumdelete lo ngafaka i-keyframe la, okusho ukuthi after information engiyenze la ye-location ukuthi ibox lambe lila ne-rotation nani, then bese ngidelete enye information ngala, then ayikho movement ezoba khona cause okay asimdelete lo kwamanje, thana ngidelete. Yabo, so i-camera yami ayisahambi because le information la I translate ukuthi ishintshe izoba enye information ngala. So ngizothi control Z, control Z, control Z, control Z ukubuyisa lona. So now sengine movement because we are moving from one keyframe to the next. Yabo leyo nto leyo. So mengithi play, iqala kahle camera yami iphinde ihlala kahle. And then pause bese ngiza la ku material preview, ngithi play. So depending kwi-system yakho ke kungenzeka ukuthi ihamba kancane, kungenzeka ukuthi iyashesha. Yabo la phezulu la ubhale u-top orthographic, mawupressa uplay khona into ebhalayo ibhala u-FPS, frame rate per second. Yabo lento leyo. So uma siza ngala eceleni ngala bese khona sizoklikha ngala ku output, la output i-frame rate lethu lana uyakwazi uyishintsha njengamanje iwu-24 frames per second. So mesidlala lana sithi play, i-frame rate yethu iwu-24 frames per second. Lokho kusho ukuthini na? Akusho ukuthi ngoba ku-24 frames per second lana nalo 24 frames per second la usezohlezi ewu-24. Ukuba bengine izinto eziningi la, izindle eziningi, amabhilidi, le file le ibizosinda kakhulu. So ubuzothola ukuthi mengithi play la izobhala maybe u5 frames per second, okusho ukuthi i-computer yakho ayidlali yona i-animation yakho ngesipidi esi-correct ekumele ngayidlala ngaso, i-slow. So kuchaza lokho. So uma i-slow uyaphuma kulokhunga ubuyela ngala ku solid view. So kuyenzeka ibe faster that way. Uma still i-slow pressa u-N, ungenza noma ingekho slow, ungenza noma ingekho slow, press u-N bese yabo lapha nendawo instead of ukuthi uklikhe umuve kanje, wena uzothi right click uthi join. Sifuna le part le ene camera kuphela, uzothi join right, uklikhe la join right. Sekusibuyele lapha ukuthi sibe nelokhunga yodwa kuphela kwisini yethu. So uzothi view camera, active camera, sibuyele la, then uthi play and then siya play ke lento le. Yabo, ngenzeka ke i-frame rate yakho la i-improve, ngenzeka inga-improve, but ke we almost done. So buyela la phezulu siklikhe khona. So ilanga lethu seselisethile ukuthi likhanye kanje, isini yethu inhle, let's say si-happy ngayo, we good. Yabo yona animation yethu le sesifuna ukuyikhipha manje lento la ku Blender, sesifuna ibe i-video esizoyidlala kwi-computer. And then from lapho ke sizoqala lapha phezulu ku-render sithe siklikha u-Eevee, so ungaklikha while usalapha ku-rendered view. Uma uklikha u-Eevee ushintsha kube u-cycles. Yabo, so sekukhanya ngenye indlela ethe ukuhluka kancane. Yabo, ama-computer nga-slow but ethe ukuhluka nje, banomehluko. U-Eevee is more cartoonish kanje, u-cycle uma ufuna ukwenza izinto zangempela, like let's say wenza i-movie, yabo, ufuna opopayi njengalaba be-Pixar, be-Marvel, yabo, opopayi banjalo.
so istyle ngathi sirealistic yabona nje into ekanjalo. So ucycle into edila nezinto ekanjalo, but senso sticka ku-Eevee njengamanje. And then u-viewport, so weqa u-render samples, so faka u-100, so shake 100. If isample yakho let's say uyibeka ku-1, and then if urende i-picture yakho like izoba yimbi kakhulu, so the more samples onawo the more i-picture yakho iba ngcono, but the more i-computer yakho ithatha longer ukuthi yenze lento ibe i-video. So okwamanje singavele sibe ku-100, size la ku-output. La u-output ilana-ke manje oselecta khona ifolder yakho ukuthi lento le engizoyirenda lana iya kuphi, ngizoyisave up kwi-computer. But before siqale lapho kumele size la u-output, uzoklikha la ungathi kune-file khona eceleni. Lento izovulela ukuthi i-computer yakho mhlampe uzoklikha ku-videos. Mase uklikhe ku-videos and then ubese uklikha la uyayibhala uthi house animation uthi accept. So if i-video yakho ke masiphuma kwi-computer uzothi uma uyirenda ihambe iyekuphi, iye kuma-videos, izobe namewe ngobani, ngo-house animation. So size lana i-media type, uhlobo kuze ngalokho ngichaza ngingena kuma-details a-technical kakhulu. Klikha la uselecte uvideo. I-video le eseceleni ngizokutshengisa la ukuthi akona wonke ama-versions a-Blender. Osuma uklikha la ubona uvideo, yabo lo uversion 4.2.3, kanti le ngisebenzisayo njengamanje la engenzela khona indlu uversion 5.1 mengaphosisi. So kulena mengiklikha lana, instead of kube no video straight kunezinto eziningi, so wena uzoklikha u-FMPEG video, uzoklikha la and then ke uzobe usuqedile ke, so bese kufana nangale. Sizoza la phezulu na urender. Now render, siklik urender and then so si render. Siqale la sithi render image, kuzorendeke image eyodwa, render image. Isithombe lesi sendlu kade siyenza, so usungathi la image save and then usisavele kwi-computer yakho wherever la ochoose khona. Mina ngizoyifaka la kuma-download, ngizosibiza ngokuthi house and then save as image. So mengiya kwi-folder la ngisave khona nas house. So sengashare isithombe sami bese usungashare isithombe sakho bese uyangitagga ungitshengisa indlu yenzile. You just completed into osungayishare nabantu, iposte ukuthi okay I just followed i-tutorial kaTalente ingenza nansi indlu, yabo. Okay, so but thina sifuna ukwenza ini, sifuna ukwenza i-video, so sizothi close la and then sesothi render animation. Zoom out kancane, zoom out. Minimize la. Yabo, iya-render. Depende ukuthi first kangakanani computer yakho, but yami sizoqeda. Esiqedile. So ngihambe ngiye kwi-folder. Nansi video yami mangiyivula. Yabo. And then kanjalo nje usuqedile, usene video oyenzile and then isini yakho isiphela lapho. So I hope ikhona kuningi okufundile kule video. So from here unga-experimenta, uqale phansi mhlawumbe wenze enye indlu or u-edithe indlu yakho lena, wenza ama-window abe mahle alingane kahle la semaceleni or whatever, but this is the beginning. Usuyi-Blender beginner certified ukuthi ya uyakwazi ukuyenza lento le if ubuke wazi waqeda wafollow along wenza kanye nami. Izobonana ke kuma tutorials alandelayo la sengi-dive deep kuzinto ke ethe ukukhula kancane, kuba complicated kancane, but uyawadinga lama basics ukuze ufike kuleso step. Ngiyabonga ukuthi ubuke, ngiyacela usubscribe, ulike, ucomment, ubuze imibuzo ngizophendula. See you next time.